Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Alona at taga Nueva Vizcaya. Ako nana, adda sinong batak ti panagayat na kanyak, Mr. Lonely. Ngem kalpasan ti 3 a bulan, liniklikan nakon. Ket daytoy man ti inaksalaysayan. Bueno papagayam, intay nga rod denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman tanadanon ka diti balayo, Daniel. Adda ka di bagam? Siyempre, kailiw kan a makita. Ta boyfriend ka. Ay, Daniel, anya ka diti mapaspasamak kan ka. Apay akas lalikliklikan na. sana kasla. No di kat talaga alikliklikan ka. Alona, sorry ha. Ngem mariknak asaan kamit gayam nga ayaten. Pasensyakan. Tasaan met amabaling nga ituloy ta ti ayan ayat ta. Ket saan kamet gayam nga ayatan. Daniel. Waswasan tan ti ayan ayat ta. Ket pakawanen nak kuma. Nenay, apa yan? Alona, anak. Anya ti pagsangsangitam. Nasakit ka di tinggipin mo. Saan, nanang? Anya nga ro ti pagsangsangitam. Break nak ni Daniel. Ay, di kang sangit akas ka. Anya nga rod nga no in-break na kan. Awan mabalin mo Kaya't naasawan. Saan na ka talaga nga ay ayatan. Katamangan, do ada sa bali anakita na. At talaga nga ay ayatan na. Malahuston. Di ka nagsangit akasta. Lamin, dumteng to ti lalaki at talaga aparaken ka. Sigurado nga ado ti sa nga ili ni Sheila. Mabainak sa amapan, minda. Ngamin, saan kami mag-a-close? Ngam gayam ko. Kan anya ko matidakas na numay ka. Awan nga rod kadwak amapan, di awisan ka. Intalaang mo't makipangan. Sige. Kan may isa, nasaya at mo't nasumurot ka. Tapno makailiw-liwag ka iti kinaliday mo. Sige. Oh, asidagtan di tabalay da Sheila. Mabainak sa. Unay kan awan tirumbang apagbainam. Kan may isa, nasaya at atao ni Sheila. Kat awan tirumbang apagbainam. Dayjay ni Sheila. Sa dino. Kadwa na ni Daniel? Naka-holding hands da? Isuda ka din? Naka-holding hands da. Anya di kaya't asawan da ito Masaksakitan na. Saan ka ngagpadlaw, Alona? Di mo ipakita ang masaksaktan ka. Oh, Dayjay, nakita datan. Umayan ni Sheila dito ayan ta. Pumanawaksan. Agkalma ka lang, Naragsa ka pa nagkasangay mo, Sheila. Agyaman at Minda. Kunak no saan ka nga umay. Kan nasaya at matakadwam ni Alona. Happy birthday, Sheila. Agyaman nak. O sige, enjoy ha. Ado ti makan. Sapay ko man ta magustuhan nyo. At dapay red wine no kayat nyo. Una, Sheila, nakita kayo itay kini Daniel Naka-holding hands kayo. Anya ti kaya't asawan date na?
ko Da kayo ka din ka ni Daniel? Sheila? When? Alona? Jack ni Namnama, ada kayo gayam itan ka ni Sheila. Wen, Kapay! Daniel! di kag sangit ditoy, Alona. Apay, Daniel! Apay! Kunak adi kag sangit ditoy. Amangan no anya ti makuna dagiti tattao. Daniel! Sige. Panawan kan ditoy. Anya tinakita na ka ni Sheila. Katagpada kami mat anapintas. Oy, Alona. Apay anak ko na starupa manakatugaw dito'y balkaon. Awan, tata. Amok nga glidliday ka ita. Gaputa nakiwin naswaskan ka ni Daniel. Imbaga kanyak ni nanang mo. Una yan anak ko. Ta isupay alalaki tinakiwin naswaskan ka. Tata, Ang anya ngay nga rod. Kasta talaga. kaya't ko alipatan. Nga, kasano? Agbakasyon ka pa'y laeng. Mapan ka iti bagyo. At damat ka kasinsin mo ijay, mabalin mo apakidagusan. Agbalon ka iti may sakaban abagas, kan natnatag, tapno awan makunada kan ka. Tata, Kasta ti aramidam. Agbakasyon ka pa'y laeng iti bagyo. Gusto ni tatang mo, Alona. Agbakasyon ka pa lang ije bagyo. Tapno makalipat ka. kas lang amin Jack kabailan. No Jack makita ni Daniel. Ha? Ay dang nga. Saksak tamla ti bagbagay mo. Kaslag sakitak no Jack makita ni Daniel. Ay, kasano nga rod ama ka move on ka? No saan ka nga umadayo? Sana balin ang masaksak tanak. Basta makitkitak lakit din ni Daniel. Sige. Awan mo't kit di ti parikot. Basta ka ba ulam lakit di? Wan, Minda. Iso asa anak nga umadayo. Tapno makitkitak latan ni Daniel. Nga oray agkalaysadan kini Sheila? Saan mo pa'y gayam anadamag? Agkalaysada ka nung. Sheila, agkalay sa kayo kanon kan ni Daniel. Pudno ka di. Wen? Pudno. As-asikasuan minti pa nagkalay sami. Sigurado ka kadi nga ay ayatan na ka ni Daniel? Wen? Palagipan ka laang Sheila. Ngamin, amangan no isinanakan tumat laang ni Daniel. Ni. Apay anak ko namti kasta. Nalaka ang maumuman ni Daniel. Kas kanyak. Talo la abulan mi nga agayan ayat. Ngam inbreak nak. Iso apalagipan ka. At dapay gundaway mo nga agbabawi, Sheila. Taamangan no isina nakaadagos ni Daniel. Kalpasan ti kalay sayo. Narigrigat no kasta. Iso nga itapay laang. Ibabawi mo ti pan nakikalay sam kankwana. Sorry, Alona ha. Ngam sana kagtungpalkan ka. Tamok mat asigod ang kaayan-ayat na ka ni Daniel. Agkalay sa kamin. Gaputa kabailan min adwa ti agpamilya. Kang runaan na, ay ayatan mi titunggal maysa. Nagbiit mo't tan. Kaano lang ang anagayan ayat kayo? Ita, agkalay sa kayon. Agkat, anya ko ma. Sheila,
Agpanunot ka, anaimbag. Tamangan no agbabawi kanto iti udi na. Oh, Daniel, si Kamad Gayam. Nakaumay ka man? Nasayata nakita ka dito paraangan niya. Umay ka ikan iti invitation card. Ato'y Matuloy ti kalay sa amin kini Sheila. Katagbalinak anasaya at nga asawa ken kuana. Kat saan to nga agbabawi ang makikalay sa kanya. Ay ayatan nak ni Sheila. Nga uray pa'y kasano ti panangupay mo ken kuana. Apay akasta ka, Daniel. Awan pa'y 3 bulan nyo nga agayan ayat ka ni Sheila. Nga magkalaysa kayon. When? Apay? Talaga ka di nga awan panagayat mo kanya. Talaga ni Sheila ti kayat mo. Sige. Innakon. Kalaysa kaya mo. Kasto iti maiparbang iti na ito nga invitation card. Sa anak nga umatindar iti kalaysada. Nakitak ti panang pisang mo iti inyawat ni Daniel nga invitation card. Apay pinisang mo. Gaputa masurunak. Ay, Alona. Imbagamot ngamin ni tatang mo nga agbakasyon kalaangan. Ngam di mo matkayat. Saanan, nanang? Nuadda ka ditoy. Ni Daniel latta ti pampanunutem. Iso nga agbakasyon ka pailaan. Saan ko nakmat, nanang? Ala, adakan ka. Ngam niya. Di ka agar aramid iti pakaibabain Alona. Amangan kit dimat no anya ti pampanunutem nga aramidan iti kalaysa ni Daniel. Awan, nanang. Nasaya at no kasta. Aklo namon ani Daniel kat saan aparakan ka. Anya ngay, Alona. Mapan ka iti kalaysa ni Daniel? Saan? Sige, adakan ka. Ngam siyak, mapanak. Nagpintas ka no kat ti wedding gown ni Sheila. Iso mapanak. Takayat ko makita. No kasano kapintas ti wedding gown ni Sheila. Bagay na kanuunay. Ad-adda ka no apumintas no isuot na. Ay, kaano nga tamot makasuotak iti wedding gown? Sayang. Siyak kumati agsuot iti wedding gown. Ngam inagaw ni Sheila. Saan na nga inagaw? No di kat iso ti kayat ni Daniel nga ikalaysa. Iso asika, ag-move on kan. Dumtang tumati talaga alalaki amang ikalaysa ken ka. Alona, anak. Mapan kami kan ni tatang mo iji bagyo. Sumurot ka? Masakit ni kabagis ko ijay. Iso asarungkaran may. Sige, tatang. Mapan kayo latta. Kaya't mo asawan? Saan ka sumuraw? Saan, nanang? Sige. Sika nga ruden ti agbati dito'y balay. Pakanam amin adingwan, Wan, tatang. Tano sumurot ka. Kasarita ko manila kay Ikko. Tayson ti mga sikaso kadagiti tarakan tayaw. Ibagayo latan kan kwa na, Tadamot trabaho. Amangan no jak maasikaso. Sige. Inakto nga rod kasarita nila kay Ikko. Tangdanak tulaangain. No kumangamin ta sumurot ka kada kami. Saan, nanang? Taada trabaho. Saan ko ang mapanawan ti trabaho? Anya ti di mo mapanawan. Ti trabahom, wano ni Daniel. Sige Si kalata ti makaam mo, Alona. Basta di ka agar arami, di ti pa kay babainam.
Anya ko maapakaibabainak ti aramidak. Adya nga iti amume. No agwala kan to iti kalaysa ni Daniel. Anya? Inton bigatan ti kalay sa da Daniel kan Sheila, Alona. O anya, umatender ka? Wen? Talaga? Wen, Minda. Agkuyog tanto amapan. Sigurado ka? Wen. Kaya't kung amakita ti kunam a wedding gown ni Sheila. Tainton siyak tumat ti agkasar. Naskan amas napimpintas pa'y. Ha? Kasta? Isungay ta. Agpaparlurak. Tapno napintasak to inton kalay sa dadanyan. O sige, kuyugan ka nga agpaparlor. Kan kayat ko ti gumatang itinapintas akawas. Jay, sexy akawas. Tabarang matalyaw nakto ni Daniel. Kat ibabawi na ti kalay sada. Anya? Ay danga ka talaga. Saan kit din? Anya ti amuta. No kasta ti mapasamak. Sige kitaan ta no anya ti mapasamak, Alona. Nalang arudan, agrubat kan tamapanta agpaparlor. O, day giant. Agmartyan ni Sheila amapan iti altar. Ket ur-urayan mat ni Daniel iti altar. Oh, kitaam. Nagpintas nga agpayso ti wedding gown ni Sheila. Ay na, bagay na launay. Ket ad-adan a pimintas. Siyak kumaita ti agmarcha. Ngam inagaw ni Sheila. Anya? Hoy, di mo ipakita nga apektado ka kunak mo. Ha? Agsangit ka matang. Diyak kabalan ngay matangan ti kalay sada. Sige, inakuan. Pumanaw ako dito'y simbahan. Saan arong ba nga imayak payla dito ay? Nagsakit matgayam. Kasladyak kabailan ti sakit na. Kalpasan ti siyam a bulan, nagpasngayan ni Sheila, Mr. Lonely. Ket ad-ad damanen ama sa Irak, gaputa addan anak da. Aging ga ita, nilatta Daniel ti ayatek. Ket kasladyak kabailan, nujak makita. Dayta ita ti parikot ko. Kayat ko alipaten, ngemjak met ngarod kabailan adi makita ni Daniel. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman na kiti daytoy apakasaritaam, Alona. Kasano ang makalipat ka? Kat di mo matkayat ti umadayo. Ti panunutem, kat addaanan iti pamilya ni Daniel. Isu nga umadayo kapaylaeng. Iti dayta nga aramidem, nalaklaka amayaw awan mo ti panagayat mo kini Daniel. Anya ti ammom, nga iti yaadayom, kat ijay mon amakita ti lalaki akagasat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alona at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.